puki chena to so la hom ni ho zo se na bon ni ko pa tu nang van ni so chum chum la chum ho na be khon ki loi te achi sa ni simnga pathen ni khuni chun Pakistan gam sunga ni dan somni valley ka sunga munnia bom anapo ke chin police officer mi ko walin thina anatun chule mi som lugup lamin ki to kha na anani zun hi bompo ke masatna gwadar muna ami khanin thina atuin adang gate aniki sokha na hi gwadar muna kon kilometer zakhatle somni agam la muna simpat ni khwa suicide bombing mama police officer mi ko in thina anatun chule mi som lugup ma anama changu venahi tusu mi hona saina wa gwadar muna bompo ke masa chu IED ki kam khuma po ke anhin simpat ni khwa po ke chu motorcycle to suicide bomber khanin police officer ho to na truck chu anung lama kon anaphu ahi ativ nahi hichi thil su chu Kachi district sunga CB ki timuna su ahi ativ nahi kisu khana nai police officer ho chu hospital hu na hi win hinla koima kiloi khomnan thilso te ni chunga hin ki phonna anai po bin hi hethei khat chu tule tu din muna Pakistan gam sung hi economic lampanga abui seu hilwa galgu bol Taliban ho te hin ki buijingu wa hi Iran gam sunga numai simlai ho la nat na thu ani la uwa gu akil haji uwa damona anai uwa achi sani kho pat ani ki seijing na chunga tu tha be nzong abar ki ti khopia kon le gam sung hang lumlam kaya thimzil namun avas khopia numai ho primary school ho jong chu thilsi bol hon an tup kin ubin hi akiti chule idabang ke su khopi thinga he no marsat Aldabil, Abhar, Kom, Kermansa, Ilfasahan, Munhwazong numay simlay ho kay na school akon, mi sangk le zanival hon, at sa tanila tumas ngapat nat nahi ananay zun agisay nahi. Ichi tilso nat na ho chu, tilsi bolo chun, gu, hui palaw amanda nuvin agisay nahi. Simlay numay nat natu ho chun hay hasat na, luso lungway le, Thal humzo lo na anezi uvin akisayzin ahi. Iran pumpya hi thimzil namun school som nga legit vial hi mele lo hin a target uvin akisay nahi. Local thulun ho say dungzuin gamsunga province som tumla a. Province som ni ho sunga hin itabang thilsu hi het na hi ativin ahi. Ichi thu to kimanin President Ibrahim Raisi in thilsu hi melmo ho thilgon conspiracy ahi atin Tilso to kimat na holgil na chila anadingin anasay nihi. Chule aman, hichi tilso ahin haulam a fundamentalist ho chunga ngo na ananizin nihi. World Health Organization zengin chong tilso to kimanin Iranian vai homte ki hopi na anane uvinihi. Iran gamsunga thimzil na munho a zilkung hon tilso hi biological terrorism ki chila apina ahi ativinihi. Zilkung kilay khom nohon aphondo dong zuyun tilso hin khangdong numay ho lungsunga ki chat na asodo sa anadinga ki bol hi ativni hi chule numay te hi vai homte deilaw na chungthua ki phinna so na pa na alam kai lampua anapungu ahi zia ki target do hidin asayo na hi kamsunga khupilin muntam ta minu mi patien tilso chunga hin longlai lawna ki phinna ananay zingo binahi hinla expert loi khan hon dambo na nei numai ho thisan sample test ki bol na ho kon gu ti chu poison pan na ima akimupon thilso hi numai te ho lunggel ki chol theilawa kon ta sa pulama na jat jana sodo sa na ti chu psychogenic illness ji hi ativna hi lunggel ulama het thim na nei hon hitabang na hi alhang pin mi pi lumin ti zat na lungkham na anay ting ule ta sa chunga atabe nat nabanga asodo thei ahi ativin hi chule thilso to gimat chun psychiatrics loi khanin
dammo na nei numai hon lowin alhunti ngole chom lova adam do theidanuwin avet sa chu net na hi aki sei lungela kun nat na hidingin atasanuwin hi achung chu na sociologist homudol hin iran gam sunga hi vai homten hunam le da khona numai ho chunga ahimna anei jingnaw chunga thilsu ho hi psychogenic illness chu ahi theina ding lampi tam ta aume ativin hi hitamang thilsu dammo na to kimanin achi sa sangkha jako somko vela Kosovo gama anasodo het do lole zanlawa anom jingnat na chule occupied west bank muna sangkha jako somget le gupkuma anaso to chun kiba na anejin hi hichi thilsu ho jangchun biomedical cause hong sodo na chu het do an hi pon hi chule Afghanistan gam sanga jong achi sa kum izat ham masanga anaso in hi hichi ji chun United Nations in sangni somlani le sangni somlugup kumchun Kabul muna hulchin na anane zun hi hichilai muna security guard ho na jong chu tua agisei tabang psychogenic illness ji ahitin holdo na anane zun hi hiji chun tu chanin Iran gam sunga net na hi gu ji akun hi ti photchit na imamu do hinai pon hi Russia le Ukraine tanti neilawa agikap to jinglai lonin Europe gamsunga Ukraine chungchang thwa longgel ki ba alona tampi asodo tan hi Russia in Ukraine chunga gal abol dei lona ki pinna ane jinglayun loi khanin European Union lam kai ho chule NATO chunga lungkim lona Ukraine galman cha api jingnaw anga anading ovin ki pinna ane yon hi amho loi hin Russia chu gala ki do pi sanga chamna agang theipi na amdo loina dinga ki ho hom theina ding lampi lamkai hon asom na ding wangi o hi hichi European Union le NATO lamkai ho chunga ki phinna ki zot na hi Europe gamsung khopi lin lai ho ahi dia Paris le Brussels khopia jong aha nei de on hi chule pathin ni khwa jong Germany gamsunga United States Ramstein Elbes munazong anani zone hi ki phinna nei sang tampin jong Brussels muna ki daw na hi ki ho chamna loina dingin anangi on hi ki phinna chu France gamsung mun somni le sagi azong anana yun hi icha ki phinna nei ho chun galman cha Ukraine dinga api jingo chu anga adivin anaseu na hi aji chu hichi galman cha Ukraine ki pi chun gal hi aha kho sit se atiu hi Bakmut muna ki kap to na gimnei ta achil ha zinga Ukraine sipaiten hupi sung ahu zo loadingun au me ti thulu namjing lain Russian sipaiti galmatu mapang private military Wagner group lamkai pu Prigozhin asipaiti au galman cha amai chang hata a alha asamle amuzo ta alodano anapung do inahi amana saina tu din mun hi achi zompi a kinung tol na ahngum khale amsa Russia sipaite pansana frontline pal chim hajing ding ahi anati nahi Russia sipaite hin ichilai bakmut mun la zote ni dinga gal ahin mano naw thalang ahung lut na hitan tuma ahung machal naw Wagner group ahidia alam kai pu o Yevgeny Prigozhin lam kaina atha bi a khupi hi ahin la tha kino hi pathin ni khwa omna leinoi bankal sunga na phondo dong zuin Prigozhin in achi sa bultel ha a Moscow in asipaite pi dinga anikitip na ho tu chanhin ahung ki tha alhung nai poi ati nahi lungdong ta anasaina ichi apha cha man cha ate ho ahung theilo na ji chu Russia gamsunga alien alal ho ji ham ahi lole ki sailep ki zawlep na ham anati nahi asipaite ti chu Wagner group sunga sipaite hon Moscow in gal hi zolalna anei khale mosi pudinga api do hidingin lungkham na anei tawe ati nahi alangkhana khupi sunga
ki kap tu na achi la jing to lonin Ukraine si paiten khupi sunga milham amdan ho azam do theine dingun an hong jingun hi Bakhmut le akim vela mi piten gam ong la abang loin in noi basement la adunga ani le don ekisimu binahi Bakhmut muna deputy mayor Alexander Marcin ko in anasaina kupi sung lamlin la adung le munong la adunga ikap to na achil hajing nai hinla Russia ten kupi hi alla zodi nai po ve na tin hi Ukraine se paite chunga buluna no nawang achila sa jingo ve atin hi Western analyst ho saidanin Ukraine se paite hin kupi sunga ko na control pull out tisu kinong toldo togoma apoi momun ho su sit ding agel taon asayun chule United Kingdom Military Intelligence ho in Ukraine se paiten kipal gal kaina thai kupi ko ma lei poi mo ho Russia si paite machal mo na dinga su sit na zong anei thizun asayun hi Bangladesh kamsunga Myanmar akun galjam Rohingya ho kinot na Cox Bazar muna may hata na kunzin amuna PM ho chen na su niding Halloween om tawin hi ichi thil su achun Cox Bazar chu apon tabangin anakal hatan hi he thei khat chu hichilai mun balu kali kem tia zong ki he muna hi pansana kem ki pi phamachana sang thum waluma hi ichi ho atam zo chule hair care center khat mai hata sun anaka chai hi la hitai Bangladesh vai homte seidung zuin firefighter hole amuna mi pi ho ki thon mai chu anaphal mi nove atin hi officer ho saidanin ichi pansana chenna in khana chu mai hung ki pan ahin hitia chu adang ho zo si jong chu minute tham khat ka sunga chu anaka la chai a hitai ati win hi Cox Bazar hi Vanoya refugee camp linpin chu ahin hinla hi thil su achun thina manna imawang ampon hi tu chung thil su hi amasapin hi pon achi sa kum sangni somni lakhat thakaul ha sung jinga jong hichilai muna hi mai ka na anoma mi som langa en thina anato uwa mi sang somli le sanga chondo anahi lo anahi kummasa thakaul ha sunga jong itabang thil su mama achu Cox Bazar muna hi kumgup cha hinalai chapang khat in thina anato a mi sang niwal chenading theilawa ana umuwa chule kum sang ni somni lani tolbol ha jong chenna in sang le jani wal mejin anaka akina mi sang nga wal sunading helawa anam saw an hitai geldo thei khat chu Rohingya mi te chunga galbol na Myanmar military sipai te le Buddhist how good mi pi loi khat in ananai ji uwa mihem million khatwal Bangladesh kamsunga hi anazam lut anakhupi amo anahi hinla Rohingya refugee ho akinung tol na ding uwa ki hona anomchu kumsang ni somnil khat kuma Myanmar gamsung pumpi military cop anachilha a gamsung pumpi buinan alodim tol hona ichi ki hona chu anachila thailo anahi Tusu apat napat asay na chan ngay ho si na chung chi uwa kakipanaw kahin pong ovi. Tusu ta imukit ka ovin na bonon mang pale si bay.